Mango, malina ne bomo probali, bomo pa probali malino. Tako da tole je blender, tako da lahko vidite, da mi res blendamo svoje sadje sami. In tukaj smo zblendali eno manjšo količino maline, zato da zdaj sprobamo, kako to funkcionira. Se pravi, malina s kokosovim mlekom. Potem dodamo led, nažalost nimamo svežih kokosov danes, tako da bomo danes dodali tole Alpro kokosovo mleko, ki je zelo dobro približek. Imamo pa drugačno lotosovo kokosovo vodo iz mladih kokosov brez dodanega sladkorja, če koga zanima. Zdaj pa seveda 2 grama naše mače, 30 ml vode, ki je segreta v našem primeru na 75 stopinj Celzija. Zgleda identično kot strawberry. Dobro zgleda, jaz mislim, da bo dobro. Ne vem, če bo zdaj tako dober, ker vemo kaj, ne? Strawberry pa mango mača. Ok, zanimivo, všeč mi je, kaj je tekstura. Tako da to ni samo všeč, ampak meni je to hodo. Čuti se to, ja. Pač od maline je tako normalno, da se čuti. Meni je v redu. Mi je pa iskreno mi je mango boljš. Pa ja, da tudi po moje.